Juan Kapusan at si kayo namin. Siya, sumaystarya natin si Teacher Zinaida para sa ibabangit at Health1, ikatlong markahan, Module 2 sa titulo to Ugalien, Malinis sa Dagem at Luob, Abong. Ang tantayad sa module at ginawa para at si kayo. Ayaso nang itutunton tapyan na aralan sa sari maong ugali at panlinis sa Dagem at Luob, Abong tapyan na yarawi at anto kaman niya liliknaan yaman lalapo at maruta at Dagem. Kasungpalan aralan iyan module, napagyasari ugaw at unaan nagatma na ipaliwawa so kaimportantian yung malinis sa Dagem at Luob, Abong. Sa kumadwan gatma, nakakabatan iraydugan ugali ang napagyatumbukan at panaglinis sa Dagem at Luob, Abong. Based sa may most essential learning competency tayo na sa code to ay H1FH-ILLFG. Wala tayo natanad pamawid-aral. Kapigan nagagawa ya walay polusyon at Dagem. Unaan, say marutak ya kaliber-liber. Kumadwa, say inusar na chemicals ya mangiitara polusyon at kaliber-liber. Sa kayan klase na polusyon at Dagem. Ang kuiray sa ngagan ya walay polusyon at Dagem. Unaan, say asuwa ya sigarilyo. Kumadwa, say asuwa ya tuktok ya inluto. Say kumatlo, asuwa ya manlalapo at luluganan. Sansay kumapat, say chemical sa inusar ya aga insino. Ayara may bungatla ya mangiiter ya polusyon at Dagem. Marakep ya nakabat mo, nasaray manaaral, so saray bungatlan niya. Ya mangiiter ya polusyon at Dagem. Tapyan makaiwas kayo at sakit-sakit. Wala na dan subasan tayong istorya, ni paakar at sakay ya mangiras siya ugaw. Sa titulo to, sakit ya manlalapo at marutak ya kaliber-liber. Gabay yung undangan ugaw. Ready kila, ganila. Sakit ya manlalapo at marutak ya kaliber-liber. Si Cora at gabagabay ton mangitayak na dutak. Bantak di man basyadya. Agtui isipan ya makapuyad laman so gagawan to. Agaw-agaw at bibili na ng ina to ya manlinis na kwarto to. Ang banget so naangob ya Dagem tan marabok so semento. Balet sobray ngiras to. Aga uno-unor. Sa kaya kabosan, alil diwa solik na anan Cora. Inawit nan inato ya tampol ed ospital, tatin muka so asma to. Sengeg ya marutak ya Dagem, tan marabok ya kwarto. Lapud impan sakit to, amo tek-tek nun Cora sulingon na ginawa to. Tan imbagatod sarili to, yala nang lan manlinis na kwarto, tan Abong. Agabayan nyo may istorya ng Cora? Gabayon aligan so ginawa ng Cora? Siya ngut, agabagabayan ko may ginawa ng Cora. Diba? Si katunatan na'y manlilinis at Abong da. Natan, suriyan tayo sa ikawalan niya maong niya kanunutan tan panag-ugali at panaglinis siya Dagem at Luob, Abong at balag ya makatulong at abig naman. Unaan, naiwasan so nanduruman sakit-sakit yasi nga asma. Ilaman man lalapod dabok, kemikal ya naangob, ang banget tan marutak at Abong. Mangiiter ya preskon liknaan, tan malinaw ya kanunutan. Wala tayo nata
tanad say nanduruman tutumbukan at panag-ugali na panaglinis sa Dagem at Luob Abong, eskwelaan tan opisina. Unaan, lukasan susare bintana, tapyan makapaway so ang banget at Dagem, tan makaloob so preskong Dagem at Luob Abong. Kumadwa, iwasan suman sigarilyo o loob na abong. Atlo, ag iloob sa sapatos o dinutsinelas, umpyan wali dimikit yadutak at saraya. Ag ititilak at loob yabong, eskwelaan o opisina so dutak. Ibasyo at dugan bantakan. Sansay utit, Ugalien nya malinis sa loob yabong, piyan makangob na preskong Dagem. Wala tayo natanad pabulas-lasan. Nangnangan mo irayang litrato. Diyan pa ka nangnang mo, malakag kasi so angob, no naangob mo, no wala ka ang loob na sayang kwarto. Itdan niya check so kahon no say litrato at mangipapanangnang ya panag-ugali at malinis sa Dagem at loob yabong tan ekis no andi. Unaan, atipon sa basura at loob ya kwarto. Kumadwa, lanang ya akakapot so bintana. Kumatlo, mauksoy akakarga at cabinet at saray libro. Kumapat, akay kayat sukawag-kawas ang gatiner. Ulat ay natanad kumadwan gagawaan at pabulas-lasang. Di na nagsarayan manuntumbog na litrato amang ipapanangnang na panag-ugali at malinis sa Dagem at loob yabong. Kulungan sa letra na dugan ubat at papel. Pakanunutan. Ayara may iamot ng Maria tapan na ugali, sumalinis, at loob yabong, isulat sa bituon, nuduga sa gagawin. Bulan no andi. Unaan, mabudbud yung manlilinis at loob yabong. Humadwa, ibabangat iray miyembro a pamilya, yaagman sisigarilyo at loob yabong. Say kumatlo, ilulob ang loob yabong, susare tsinelas ang ganong walay duta. Kumapat, ibabantag sa duta, at dugan basuraan. Say kumalima, iluluga susare bintana, piyan umpaway tan makaloob su preskong Dagem. Gawaon, tutumbukan, pilian tangkulungan sudugan letra ya ubat. Unaan, gabay nan agim na lanang amalinis so abungyo pian marakep kuno. Dinan ed saray manuntumbok so nupagton gawaon. A. Iloob ed abong so inusarya tsinelas ed paway. B. Urasan so saray platon akatiyangyang ed lababo. Letter C. Iloob ed abong so kumpunin aso. Dakel ya katambak ya pinanakanan ed kwarto nan ana. Anto so napagtunggawaan pian makaangob ya preskong Dagem ed loob ya kwarto to. A. Ipaway tan ibantak so pinanakanan ed dugan bantakan. Letter B. Panisan tan iyamot ed gilig. Letter C. Sakuban iray pinanakanan pian aga nanungnang. Kumatlo, pista ed umayo. Anang nang mon dakel su urasan ed lababo. Anto sunupag mun gawon. A. Urasan niya tampol pian agan unangob. B.
Alagaran so atang niya manuras sa plato. Letter C. Alagaran niya unangob antis si urasan. Say kumapat. Lanang ya mantatak-katak yadutak subulirik mon agi. Akalaok sukawas tan galaw-galaw to. Say pinan akanan to, ititilak to ang god iner. Anto sumarakep na panangibangat edagim. Pian marakep so panaayaman yo tan makaiwas kayod sakit. A. Luwatan so agi pian agaman dutak. B. Agmula iimanoon so pantatalang kabto. Letter C. Bangatan so agim panunton Malinis ed Abong yo. Say kumalima. Akin importante sumalinis siya Dagem at Luob ya Abong, eskwilaan o opisina. A. Piyan makaiwas tayo at nanduruman sakit, yan ni iter ya marutak a Dagem. Letter B. Piyan makaangob tayo ya preskon Dagem, tan-un lemaw suliknaan. Letter C. Amin ya inter na ubat. Natan, nananan tayo no, walay na aralan no. Ula tayo natan nagsumalon. Pilin tayo tan kulungan, so letra, na mangipapanang yadugan panlinis sa Dagem at Luob na Abong. Karuman na gagawaan. Isulat sa limaran akasanayan yon gagawaan at panaayaman. Yan na ugali, sumalinis sa Dagem. Para sa referensya tayo sa MODYUL, anak po nyo labat sa K-12 Health Curriculum Guide, May 2016, Science for Daily Use 2, page 176 to 177 at LRMDS Portal for Images, at sa PNG for Images. Natin tasampalan amin sa gagawa ng Science Module ni kinanmula so kakabatan mo. Salamat din pandingalyo. Siya sumabangat yo, Maestra Zinaida at Payay Gomez Elementary School, Malasiki District 1. Salamat din pandingalyo, and God bless.